Waking up with the sun, you're ready for a run. It's such a good morning. Going out with your friend, give a kiss in the end. It's such a good feeling. Hanging out on the phone, be yourself on your own. You're feeling really happy. Going home with a smile, have a rest for a while. You're not in a hurry. Be yourself on your own. Uddannelse er egentlig, at den giver adgang til universitetet. Jeg vil gerne være sociolog, og det giver den her uddannelse mig adgang til. Blive bedre til noget økonomi. Jeg kunne tænke mig at komme ud i den private sektor og arbejde. Waiting for holidays, time to leave it away. The sun is bright and shiny. Now there is time to go with the flow. It's just another story. Be ready for the road, leaving before the down. Another morning glory. Let us go for a ride, go to the other side. No time for being sorry. Be yourself on your own. Det er helt sikkert at spille bordfodbold. Bordfodbold og bordtennis. Ja, men teamerne de er også gode, altså det. Yes. Man har ikke. Ja, det er spændende. Det er dejligt. Der er mange ting. Helt vildt. Altså for det første, det er fedt, det ligger inde i byen. Ja, det har en vanvittig god placering. Ja, altså helt vildt. Det Og så- ligger tæt på alt. Fem år. Der er jeg nok på universitetet et eller andet sted. Nok i København, tror jeg. Jeg tror, jeg er på en læreruddannelse. Ja, jeg er en uddannelse i København. Till you feel it's over. Don't stop, would you keep on calling? Never start the game until you know it's over. Don't stop, would you keep on smiling? Never start the game until you feel it's over. Don't stop, would you keep on calling? Never start the game. Jeg har fået en masse nye venner. Også bedste venner faktisk. Allerede. Jeg får rigtig mange venner. Dengang jeg startede herinde, der kendte ikke rigtig nogen fra min klasse. Sådan. Don't stop. Helt klart. Ja, helt klart. Jamen, det er helt klart. Helt vildt. Det Jeg synes, det er en fed skole.